Ciorstag agus mana bhórchuid Jacob, ha mi A-staigh. Ha mi a mulle a ha mi a gopad agus a fudach an glasú. Far a bhfuil mi an dras tron glasig slúig a seo. Sé teacher a honam tra bhí na Gaelic agus leis go bhfuil an rialtas ar na scáiltin a gúnag ar sanna bhórchuiste scolarin ha mi gopar van tae as ha sin caranneánach go mar teacher a clachtirí fuam is bhórs fat na húne. Agus mar sin, ha mi a class big a setting suas. Fan bí mi dúnam lesanan agus videoin ar son parentin agus scolarin ag an tae. Gyddi go seo ha mi videoin a dhéanamh ar son léimh cáilrúa, nó ar son áran a hain cúteach. De loin, de marst, de ciadain, de dún, de húne. Agus bí mi hén a sein sa léimhs, dúnam rúts an bí a cóirse go tron astarach ag socialta seo, gusnach bí mi bored.